Nu ko, labdien visi mani skatītāji! Mēs esam Fallout 4 otrajā epizodē. Turpināsim mūsu piedzīvojumu, jo tālāk, jo interesantāk un aizraujošāk. Tātad, mēs nokļuvām uz savas zemes, un šeit neizskatās diezko cerīgi. Un nezinu īsti, ko lai padaru. Kas man patīk Bethesda spēlēs, ka te nav īpaši jādara tas, lai jūs progresētu. Jādara kaut kas specifisks. Jūs variet iet, kur jūs gribiet. Bobby Pen. Nu, cepuri. Varbūt paņemsim. Tā. Kas tas bija? Nekā. Tātad, šīs nav nekāds walkthrough. 18 bottle caps, super. Šis nav nekāds walkthrough, šis ir let's play. Tas nozīmē, ka es nespēlēšu tā, lai ātri izietu spēli, es viņu izbaudīšu. Tā it kā es būtu vienatnē spēlējis. Vienkārši viss, kas mainās, ir tas, ka es runāju. Tas arī ir viss. Parasti es to nedaru, kad pats spēlēju, bet, kā jau es teicu, man gribas padalīties ar visiem jums. Jo šī spēle ir izcila, un es viņu gaidīju ļoti ilgi. Oh, Codsworth! As I live and breathe! Oh, it's really you! Mm-hmm. You're still here? You're still here. So, other people could still be alive too. Well, of course I'm still here! Surely you don't think a little radiation could deter the pride of General Atomics International? Mm-hmm. But I guess you you seem the worse for wear. Best not let the wife see you in that state, hmm? Where is the missus, by the way? Nu, viņa nomira, vecīt. They killed her. They killed her. Sir, these things you're saying, these terrible things, I believe you need a distraction. Yes, a distraction to calm this dire mood. It's been ages since we've had a proper family activity. Checkers, or perhaps charades. Sean does so love that game. Is the lad with you? They stole her. He's gone. God damn it. Someone took him. Someone stole my son. It's worse than I thought. Mm-hmm. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. Jā. 200 200 years? What? Are you? A bit over 210, actually, sir. Or give or take a little, for the Earth's rotation and some minor dings to the old chronometer. Mm-hmm. That means you're 2 centuries late for dinner. Perhaps I can whip you up a snack? You must be famished. Labi. You okay? Codsworth, you're acting a little bit weird. What's wrong? Oh, sir, it's been just horrible. 2 centuries with no one to talk to, no one to serve. I spent the first 10 years trying to keep the floors waxed, but nothing gets out nuclear fallout from vinyl wood. Oh, Nothing! And don't get me started about the futility of dusting a collapsed house. And the car! How do you polish rust? Nu nekā. Labi, Stay with me, pal. Focus. I'm afraid I don't know anything, sir. The
bombs came and all of you left in such a hurry, I thought for certain you and your family were dead. I did find this holotape. I believed the missus was going to present it to you as a surprise. But then, well, everything happened. Opa. Hi, honey. A holotape? What's on it? I believe it's a private message for you. My etiquette protocols would not permit me to play it for myself. Any standard holotape reading device should be able to play it back. Oh, like that Pip-Boy on your arm. Oh. It should work brilliantly. Now, enough feeling sorry for myself. Shall we search the neighborhood together? The missus and young Sean may turn up yet. Yes. All right. Lead the way. Proud to serve, sir. Tikai vecīt, sākumā es gribu paskatīties. Tā. Inventory. Tā. Šeit. Hi, honey. Oopsie. No. Fingers away. There we go. Okay. Just say it. Right there. Right there. Yay. Hi, honey. Listen, I don't think that Sean and I need to tell you how great of a father you are. But we're going to anyway. Isn't that right? You are kind and loving. Funny. That's right. And patient. So patient. Patience of a saint, my mom used to say. Look, with Sean and us all being home together, it's been an amazing year. But even so, I know our best days are yet to come. There'll be changes, sure. Things we need to adjust to. You'll rejoin the civilian workforce, and I'll shake the dust off my law degree. But everything we do, no matter how hard, we do it for our family. Now, say goodbye, Sean. Bye-bye. Say bye-bye. Come on. Bye, honey. We love you. Ak, Dievs. Jā, tik stulbi, tik dīvaini. Stulbi, ka viņu nošāva. Hello! Fancy a bit of fisticuffs, do you? Well, I suppose there's plenty more when picking up hostages. Found you! Sit viņus! Davai kāds work! Sit viņus! Es netērēšu lodes. Tā. Papētīsim. Nothing here but a few flies. Wait. My senses are picking up movement in another house. Kas tas? Follow me! Bubblegum. Pagaidi, vecīt. Ļauj man izpētīt visu sākumā. Seifs. Ak, nē, viens bābīpien. Nu ko? Jā! Nice. Opa, jet. Kas tas ir? Slows time for 10 sekundes. Pipe pistol. Pre-war money, rare X, tas ir svarīgi. Silver fork, es nezinu, vai vajag vai nē. Jā. Super. Tā. Šeit. Plastic pumpkin. Ko, te nekā nav? Dodamies laukām. Kur tu pazudi, tu? Robota kušķi. Šeit. Nu, ko tu te dari? Sir, your family isn't here either.
They're really gone. Nevar būt. Nevar būt, vecīt. Izskatās, ka šeit nekā nav. Fridge. Neticu. Man šķiet, ka kaut kam ir jābūt. Ak, nē. Sir, the missus... Nekā. Atkal pumpkin, kas tas tāds? Seifs atkal! Oh, holy shit. Ah! Nē! Fu! Jā! Jā! Sweet. Wow! Vēl lodes, pistole, vēl lodes. Super! Man patīk šis sākums. Paskatieties, cik man jau lodes ir. Wow! Es saku, lūtot vajag. Tā. Casual outfit, tas man noderēs. Te nekā nav. Televīzija, TV. Nu ko, viss, dodamies. Prom, kiši. Kā var ārā tikt? Reku. Kiši. Man ar viņu jārunā? Nu tu. Sir, the missus and young Sean, they aren't here. Nu, bet es teicu, ka viņi nomira, nu. It's so... Thanks for trying, Codsworth. You can't give up, sir. What about the city? Concord is nearby, and, well, the people there have only shot at me a few times. Nu gan! Ak, Dievs. Thanks for your help, Codsworth. Good luck, sir. You'll find young Sean. I know you will. I shall remain here and secure the home front. Labi, vecīt. Tā. Nedaudz laikam pastaigāsim, neiesim uz turieni vēl. Es atceros, es te gāju pirmīt, kad testēju spēli, es te kaut kur gāju un atradu tādu pišķiku. Tagad es pacentīšos atrast viņu atkal. Šķiet, ka tas bija tur kaut kur. Varbūt es arī kļūdos. Varbūt bija jau pretējā pusē. Es atceros, ka ūdens bija. Nē. Iespējams, ka šeit. Jā, šeit kaut kur. Te ir jābūt tādam kā sūknim kaut kur vai kaut kas tam līdzīgs. Ak, nē, ne te. Tātad visticamāk vai nu tur uz to otro pusi. Bet kaut kur bija, jā. Es to ļoti labi atceros. Man tas tur bija ļoti labas. Fishing rod. Priekš kā man to? Varbūt tur kaut kas ir. Nezinu. Bet es gribu to pistoli atrast. Damn! Jāmeklē. Tur bija tāda truba, kā tāda truba. Gāja līdz tai upei. Kas tas? Saku, galvenais šajā spēlē ir meklēt. Meklēt, un tad jūs būsiet kaifīgs vecis. Jums būs labākie itemi. Un viss labākais, ja jūs meklēsiet. Ok. Labi, izskatās tomēr, ka vajadzēja tajā pusē man doties. Tā kā šis bija waste of time, fails.
un vēl visādi vārdi. Nu labi, paskatīsimies, kas ir te. Nekā. Nekā te nav. Tā, šeit kaut kāds garbage. Varbūt šeit kaut kas ir. Pilnīgi nekas. Jā, man izskatās, ka bija tajā pusē. Opā, kas tas tāds? Tanks. Te kaut kam ir jābūt. Opā. Radiācija man jāied nost. Army helmet, super. Yes, super. Tā. Fāk, radiācijā. Kas tur šaudās? Kas tas tāds? Iet tur? Neiet. Nu, tādos gadījumos jādara šādi. Quick save un skrienam. Izskatās, kā pirmā mana cīņa tūlīt notiksies. Kur tu esi? Raiders. Oh, shit! Mirstiet! Mirstiet! Vāc! Oh, shit! Tur vēl viens, kā var nomainīt. Tā. Kas te jādara? Head. Viss. Nu? Accept. Mirsti! Super. Kur tas mēsls ir? Tu, panāk šur. Head. Accept. Bam! Lūk, tā tas tiek darīts. Nu ko? Kur? 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 Ak, tu sūstās. Opā, kā galva nolidoja tev nostēc. Pipe pistol. Super. Ejam lūtot pārējos. Shotgun. Es vienkārši nolūtošu un pēc tam skatīšos, ko es dabūju. Tā. Nu ko? Stimpāk jāizmanto. Leduskapis ceļa vidū. Unlock. Oh, shit! Fuck. Ah. Ah. Ah! Oh, shit! Fuck. Wow! Ko? Ko? Ej, taču tu nost! 102 bottle caps! Nu, tā ir nauda, bottle caps, tā ir nauda šajā spēlē. Ja kāds nezina. Jā, tā, nu ko, kas ir šajā teltī? Stimpāk, super. Te var gulēt? Sleep. Pagulēsim. Mūsu dzīvības ir atpakaļ. Tā, nu ko. Labi, izskatās pie tā arī jābeidz šī epizode. Kā saka, paldies, ka noskatījāties. Nospiediet laiku, neaizmirstiet, abonējiet un gaidiet mani nākotnē. Viss, peace!